أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداه. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: الفصل الثالث في صفة اللعان. Şimdi bu li'anlaşış kanda ilip verildi, kanda icra kılındı. Femma sıfatul li'ani femutaqaribatun inde cumhuril ulema. Esasen köpçülük alimlerinin nazarında esasen okşaş. Ne için okşaş? İhtilaf pek yok değil. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de enip bunun cereyanını tefsiri belgeletti. Ama hadisinde şuna enip geldi. İhtilaf olmaydı. Nas. وَلَيْسَ بَيْنَهُمْ فِي ذَلِكَ كَبِيرُ خِلَافٍ وَذَلِكَ عَلَى ظَاهِرِ مَا تَقْتَضِيهِ أَلْفَاظُ الْآيَةِ. Çünkü ayetin zahire aşın takacak oldu. Yani bunda deydi, onda deydi, enip diyetti. فَيَحْلِفُ الزَّوْجُ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللّٰهِ لَقَدْ رَأَيْتُهَا تَزْنِي وَأَنَّ ذَلِكَ الْحَمْلُ لَيْسَ مِنِّي. Bu ilişki ayrım işki vakalet boğan bolsun mümkün. Ra'aytuha tezni diyen bir rakıl. Sizin ağırdan karlı ağır. Yani bolsa, balı olan bolsa, bu balı mandına mağazı. Tört katım aşın tekrarlaydı deydi. Tört katım guvalık varıman ki müşana mihna deydi. Ve yekulu fil khamise lanetullahi aleyhi in kâne minel kâzibîn. Eğer ben yalgan çolak bağırsam Allah'ın laneti bana bolsun deydi. Thumme teşhedü hiye erba' şehâdâtin binaqîdi ma şehide huve bihi thumme tuhammisu bil gadab. Tört katım iri guvalık bergeninin tam aksiçe guvalık verip beşincisinde er-Resul bulduğum bolsa bana Allah'ın gazabı olsun dedi. İnkâne mines sadikin. Şuna ama niçin ayal iyilik nispeten gadabını işletti? İşte ayallığı kelgen çağda lanını işletti. Niçin işletse gadab Allah'ydı mı de? İşkiniz lanet Allah'ydı mı de? Gadab olsun lanetin sen iğraq olan için anı olsa bana anı gibi asıp kalsa ben onu böyle ikak ne mutlu söyleyecek birini. Ayal kişinin bir farkı çıkışı Allah'a qaraganda. Alimlar dedikken ayalının tabiatida tol lanet kıyafettir dedi. Yakfirnal aşir doqamısın. Tol aşir onun lanet okudan bunu aşında qağayda aşıldı qıldı ayırlar. Lekin erdada açığınız gazabınız qattiq buldu. Bunda olarken erlar nispeten o ayal kishi gazab degan so'z ishlatdi. Şu ayal davomli qo'rqadigan nima narsa, achchig'i kelib qolmasin, achchig'i qolmasin, gazablanib degandek bunda bunga ayal gazabni ishlatdi. Ayal qarta la'nini ishlatdi. Albatta buning aslida bir nuqtalari bo'ldi. Bunisi ikkisi o'xshash kelib qoladi. Alloh taolo ikki so'zni ishlatishi buning cho'qim aslida bir muhim nuqtali bor. Şafi mazhabli zahiriy beklim bo'lgan ekan, arabiylik, zahiriylik beklim bo'lgan ekan. Jumani o'qitishni arabcha o'qish bo'lmaydi. Nikahni shu arabcha demish bo'lmaydi deydigan gaplar bor. Nikah hamma tilda bo'ldi endi. Arabcha bilmaydiganlar la'allashamsa, nikahlashamsa, juma o'qiyamsa olamdan arabcha bilmaganlikdan. Hada kulluhu muttafaqun alayh. Qur'onda, hadisda tafsiri aniq deyotgan ekan, muttafaqun alayh. واختلف الناس هل يجوز أن يبدل مكان اللعنة الغضب ayette ayal gazab degan so'zni ishlatgan, la'nat degan so'zni ishlatgan. Endi tam aksi olib o'rniga almashtirsa bo'lamdi deganda ixtilof bor. ومكان الغضب اللعنة ومكان أشهد أقسم ومكان قوله بالله غيره من أسماء بالله نقول الله تعالى نصر بالرحمن مثلا بالعليم بالجبار يعني من ده الله باشا اسمه الله نشلت بلامدو ومكان أشهد أقسم أشهد يعني أورنغا أقسم دس بلامدو شهادتنا مش مذهب يمين دكتور عن تو إلا دس بلامدو والجمهور على أنه لا يجوز من ذلك إلا ما نص عليه من هذه الألفاظ أصله عدد الشهادات. Köpçük alimler ayette nümen bolsa şu sözünü işletse biz Arapçasına uygunsuz deyimiz şehadet vermen ki deyimiz. Kasem kılman ki deyimiz. Allah bilen deyimiz. Rahman bilen deyimiz. Bunda demek ki. Araplar müşün aynı deydi. Başka milletler şu özün kılda müşün tercümesine aynı deydi. Almıştırmaydı. Asluhu adadus şehadat. Nimede ibaret müşük yapacak? Asluhu delil asluhu adadus şehadat. Kıyas ibaret değil. Adı bir delil. Cumhur adı delil kıldı. Özündeydi o. Olmuştumaydı. Ne delil varsa? Kıyas. Bu kıyas nedir ibaret?
qiyasan ala adad shahid. Ma asl degan so'zni asl deganni siz tarif qilgan chog'da dalil, al-qoida al-mustamirra, al-maqis alayh, shunama la tarif qiladi al-maqis alayh. Al-asl degan qiyasda al-maqis alayh. Qiyasan ala adad shahadat. Xuddi adad shahadat 4 qatimdan siz 5 qatim, 3 qatim o'shirib qo'ymaysiz. Shunama? Aynan deysa 4 8 qatim deysiz. Undan keyin ashhad degani ashhad deysiz. O'qisin demaysiz. Billah deysa bir Rahman ya bil Jabbar demaysiz. Uni o'zgartmaysiz. Xuddi 4 degan sonni 5 ga 3 ga o'zgartmagandek buni o'zgartmaysiz. Demak, buning dalili hozir jumhurning dalili qiyosdan iborat. Bu adad shahodatda masalan unaqa zaqir to'shak deydiku, to'sani bilasizmi yo? Yo'q. Adadi shuhud bo'ldi o'chaqda. Shularga bo'lsa adadi shuhud. Farajlu va imra'atan deganda bunda san shahidning sani bo'lsa adadi shuhud. Va shahadati arba'a shahadatin billah deganki, guvohlik berish soni 4. 4ni 5 ya 3 qilindi. Hozir bu kitobdagi ma'lumotlar nazardan qarashma bu, dalillar degan gaplar hozir tushunayaplar. Va kitobdan biz tushunib o'qishimiz uchun bunday iboralarni, nozik iboralarni shunda o'qiganlar darhol tushunadigan bo'lsak. Ha, mana qiyosga iboratgan ma'lum. Sen vaziyga shahada deb qo'ydingmi? Qiyos o'qish bo'lsalar, asli bu kadar desam, o'chada qiyosni bor. Har qatimdan sen dalili qiyasun va huwa kada demaydi. Bundalar deb qo'ysa, bu qiyosni biz bilamiz. ويجمعوا على أن من شرط صحته أن يكون بحكم حاكم. هذا تبون الاتفاق. واللي عنا فقط حاكم يعني قاضي. الشريعة صوت محكمة شرعي محكمة شو بيترك كل دولة بام اتفاق. شخص لا بيترك من. تبشرين جغلت نام إجراء كل دمت. Yani bu anda şer'i mahkemenin bağ ahvalda. Batır onun ya da çizgimeyle cıgılıplan, bunu bir taraf kullar sorun düzeltlan, bu leallaştırıp da kişi etmeyin. Eşeğe beriş gerek. Şer'i mahkeme yok. Bu çalışıyor. Fastalafal ulema. El-faslu rabi'u fi hukmi nukuli ahadihima ev rucu'ihi. Anladım şu li'an cereyanı başlandı. Şunda eşhed deysen söz katın. Sen söz katın mandaysa da uğurlaştırıp mı kıysak, şu aralıkta yapıldı mı müşahit tutturayım, leallaşmayma da beni olur. Yani tutkunun şahadeti 5.sini de boğan iken, ayol kayınca da ayol kişi yap, onda demeyme de tuttur oldu. Ya ki lealleş boğan iken, rucu'ihi diyen, lealleşip hem müştüğüde, hem hem de işte muhtemel de tutsak, ya bayatın da lealleşmişsin, ben yandan da tuttur oldu. Nukul unvay turvelish. Qasam ismay shahadat bermay turvelish deymiz. Ruju degan shahadat berib bo'lgandan keyin shu shahadat yenilish. Xuddi guvohchilikni o'zgartirib sho'g'i. Bir manda qilib ko'rgandan yo'q men ko'rmagan, buranda deb sotganman deb pulni jo'shtirib. Ruju'ihi ba'da al-li'an mash. Nukul yani imtina' degan gap. فأما إذا نكل الزوج فقال الجمهور إنه يحد. Leallaşma erba şahadet demeyle turuptu. Güçlükle turuldu. Şahadet esla hocam şahadet ettiler. 5. sınavda dediler desek, ondan turuldu. Qanday qilamiz? Jumhur bu qazf bo'lgandan qazfga belgilangan jazoni urmaymiz. Wa qala Abu Hanifa innahu la yuhad. Abu Hanifa umaymiz, lekin sulab qo'ymiz buni. Qachongacha hatta ilahin. Sulab qo'ymiz qachoniki aqli o'shin tepib bu. Avvalma erba shahadat bir min la'allishay deb dab chiqqan qadar so'rab qo'yamiz. Bu muziyatidir. Wa hujjatul jumhur umum qawlihi ta'ala wallazina yarmuna al-muhsanat al-aya. Ko'pchilik olimlar ash odatdagi qazf oyat bor-ku. Ashni dalil qildi. Wa hada 'amun fil ajnabi va zawj. Bu erni o'z ichiga oladi, yatni o'z ichiga oladi. Yani o'zining ayolini qazf qilganmish ichida. Davomdan keyin bu qazf qildi. Bununla qasb cezası kıldı. وقد جعل الالتعان للزوج مقام الشهود. Aslında şahit keltiriş gerekti. Şahit keltiremeyendikən bunun ornuğa lanetleşiş biktip verilgendir. فوجب إذا نكل أن يكون بمنزلة من قذف ولم يكن له شهود. Davamıken qazf qasa xuddi şahit eklenmege edenge oxşaşlan muamele kılınış gerek. Yani had icra kılındı. Yani ennehu yuhad. وما جاء أيضا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وغيره في قصة العجلاني وما جاء أيضا مش أيضا من بلده دليل يعني دليل حديث كرده
Kavluhu sallallahu aleyhi ve sellem in qataltu qutiltu ve in nataqtu julittu ve in sekettu ala gayrin. Bunda bir rivayet nekapta, bu rivayet hadis kitaplarda yok. Hadis kitaplarda boğunu qaysitte. In qatalahuma qataltumu. Anda kirib qolgan odam achchig'i o'tiribsizlar, bunda bulamdo deb so'randi. Hozir boshqa bir g'arib rivoyat kelgan. Hadis kitoblarda yo'q, tahrijini qilmagan baxsin. Bundan keyin bu bakma vajiz bir istidlol. Shunga ma'quldan keyin akirtman. Amaliyat qanaqa qilsa, hadis so'rganki ma'quldan oldiga kelish kerakdi. واحتج الفريق الثاني يعني إمام أبو حنيفة بأن آيات اللعان لم تتضمن إيجاب الحد عليه عند النكول والتعريض لإيجابه زيادة في النص. إمام أبو حنيفة رحمة الله عليه دليله لعان آية ذا 4 شهادات كم ترواسا أرجع حد إجراء قلش تنجكيو. أيالنا قرلغا آدمجا من 4 شهادات قلب لالش بارد ده. Eğer onun aytırvas çoğu şahadet ilişkisi onun toxtalmadı değil. Ve ta'ridu li icabihi ziyadetun fınnas. Hem de ayet toxtalmagan bir işte biz gaçsızı toxtalıp lan ondan mümkünse haddildo divasak bu ayetki biz bunda bir hükümlü kıtıvagan bolumuz değil. Şu ayette bunda ahval bağma yok. Ve ziyadetu indahum neshun. Yani tüm özlerden karşıda ayında ziyade olup kalsa bu nesh'ten ibaret. Nesh'ten ibaret. Xuddi biron bir hukm borda, bu hukmning bir qismini haplashib, bir qismini o'zgartirgandek bo'ldi. Bir qismini bekor qilib o'tib, biz uning o'rnida bir narsani dasib qo'ygandek bo'ldi. Bu bir xil nasx hisoblanadi. Odatda taxsisni bu nasx deb ataydi. Balki ilgirki ilmning istilohida. Davomki oyatning umuman taxsis qilgandek bo'lsa ham debdi. Ve ziyadatu indahum nashun ve nasxu la yajuzu bil qiyas. Qur'on Karimning bu mutawatir, mushunda oyati bunu qiyaslan taxsis qilib nasx qilib olmaysa wala bi akhbaril ahad xabar ahad ulamma nasx qilib olmaysa deb bunda deb qalu wa aidan law wajaba amda ma huwa aqli dalil wa aidan law wajaba al hadd lam yanfa'hu lil i'ti'anu wala kan lahu ta'thirun fi isqati. Yani navada masalan had vacib bo'ldi degan bo'lsak aslida u la'natlishning foydasi bo'lmaydi. Had vacib bo'lganmi buningga desak asli had vacib bo'lmagan deydi. Çünkü başka yeni aldığanlıkını unutmayız da kad istigan çağda nima vacib bo'lgan buningga la'natlash had vacib bo'lmagan. Eğer had vacib bo'lgan bo'lsa boshqa ayollarni qaralash vaqasidek u had vacib bo'lganlar la'natlash qasam tarqinmaydi. Mesela yat ayolni qazib qildi. Bu anda ya çalımollandımızsa bir taraf kıldımı mesela ya özlikinden anda bizimkine alkınızda munda alkısak buldak oylap kalın bu la'natlash qildi. Mesela araya gelmez. Bunda qilsam rasmiy alqılık mahkama oliyaga borgan chaqda oliy sud mahkamasi borgan chaqda nima bikasin bularni ishkemasligiga had qildi deb. Yani uni o'lgitan oldi ularni. Ularning foydasi bo'lmadi uni ularni. Had vojib bo'lganligiga la'nat qilsa la'nat hech qanday foydasi bo'lmaydi. Walakin lahu ta'thirun fi isqati. La'nat qilsa unda hadni bekor qilib o'tib, mush la'natlish hisob bo'lsin deydigan shu. Yani shu hadni ijro qilibdi. لأن الالتعان يمين. Çünkü la'nat istigan bu qasamdan iborat. O'tganda Hanafi mazhabida bu shahadat deganda. Hozir yamin dedi. Falam yasqut bihi al-hadd an al-ajnabi. Yamin olgan ekan bu qasam bilan yat bir odam yat bir ayolni qazib qilsa hadni tushirolmaydi. Bu qavli degan bu jumhurning deydi bu. Hanafi mazhab yamin demaydi. To'g'ri. Qalu degan nima jumhurning dalili. Ham jumhurning dalilidan birni ya qitib qildi. Asli oyatda dalil bayon qilganda qitirish kerak. Yani ayirib qildi. Wa aydan law wajaba al-hadd lam yanfa'u lil-i'ti'an wa la kana lahu ta'thirun fi isqati li'anna al-i'ti'an yaminun. Jumhur anda yamin deydi, shahadat emas deydi. Yani fi mazhab shahadat deydi. Falam yasqut bihi al-hadd 'an al-ajnabi. Undan yamin bo'lgandan bu yamin bilan hadni tushiradigan shu. Li'anda tushiradigan shu. Arba shahadatni xuddi shurati had ijro qilindi. Lekin ajnabiy qasb qilsa qasam 100 ming qasam ismi uchib ketmaydi. Fakadalika zawj. Fakadalika zawj misal qiyas. Ay musdalil mudabarat qiyas ibarat. Ajnabiy qasb qilsa yamin ismi uchib ketmaydi had. Turib o'tishma. Ayolni qasb qilsa
o'xshash qiyasan alal ajnabiy, lekin bu muxolif lin-nas. Ama qiyasun muxolif lin-nas. Peki aşağıya düşken diyken وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْسَنَاتِ deb aşağıya düşkenin keyin andan وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ deb şularning ichidagi bir qismi o'zini ayrim taxsis qilib belgilab o'tgan ekan. Avo ajnabiyligi xas. Mavo ayol xas deymiz. Yani binan sadırlık mağında. Ayet eni tutsa, qanday ajnabiga qiyaslıqlı oldu bu? Ajnabi emas bu. Hükümet qiyas mal farq. Çünkü ecnebininki belgilengen demesi had. Ayol belgilengene li'an. Vel haqqu enne lilta'ana yeminun. Hem de İbn Rüşd'te yeminlike ras. Bu bir hakikat. Yani şehadet diyen nulan kasım bu yeminlik. Yeminun maksusa. Xas bir şekildeki yemin. Bu adetki yeminge o'xshamaydi. Tavaciba yekun laha hukmun maksus. Şuna bunun ayrım bir hüküm bo'lishi kerak. Yani haddilan jiqatari sanatma. Bazı cumhur raddiye bir otqanda. Abu Hanifa'nın tercih qilib وقد نص على المرأة أن اليمين يدرأ عنها العذاب. عند الله تعالى Kur'an-ı Kerim'de qasam ichib qalsa aş ayoldan azobni, yani jazoni to'sab qo'ydi deb aniq nas bilan keltirdi deydi. فالكلام فيما هو العذاب الذي يندرأ عنها باليمين. Endi niyadagi gap, niyadagi masala biz nimaning ustida to'xtalishimiz kerak? Ash qasam ichishdan, arba shahodat berish orqali o'zini qo'g'dab qolgan, nimadan qo'g'dab qoldi? Bir azobdan. Azobdan saqlandi. Lekin ash azob nimadan iborat? Endi azob deganni belgilashlar. Shuni bekitishdi. Bu azobimda. Chamma kesak qilishmi, yo jalb urishmi, yo turmusolab qo'yishmi? Nima endi? Yoki ta'zirmi? Walil ishtirak allazi ismul azab. Azab degan so'zda bir ishtirak bor. Ishtirakdan buyon mushtarak. Bir qancha mazmunga tang ishlatilgan so'zlar. Masalan, o't deymiz-ku. O't desak, kuydigan o'tim bor. Lekin ularga o'tlaydigan o'tim bor. Chimma. Mushtarak bo'ldi. Hozir shu Hanifiy mazhab deydi. Bu yerda azab degan so'z mush oyatda hadisdan ko'rish mumkin. Azabda ittifak edilirler. Şekilde... azab. Bu azab neden ibaret? Cumhur şu. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ diyen celdilen çamlık etek kılışını şu cezanı müminler cemaat görsün dedi o. Aş had yani. Aş ceza haddin ibaret o. Yani bu toykaya olan diyen çamlık etek kılış. Çamlık etek mi? Hem cemaat körüdü o, hazır oldu diyen. Aş ceza müşerki azap şu. Aş azapmış azap şu dedi. Hani bir azap fikirler. Ya uyarık azap başında azaptı. Niye dikse bu azap yerine hapis sakin buldu. Baş şu deydi anlamı yok. Demek meyazı müşterek kılıp kaldı. Azap diyen söz aşı çamma kesekni bildiramdı, ya ki turmuğu solap koyuşunu bildiramdı, ya ki tazirini bildiramdı, ya celtini bildiramdı. Azım yer liyan kaldı. İşte kasam işi de var. Biz bayatında öptük. Her sıskıtın bunda da 5. sınırda. Ayol sıskıtın bunda da 5. sınırda. Yenivasen ayette Cumhur'un gibi haduldan buldu. Hazır şu birinci mesele er yeni vasat yemesiz. Ayol yeni vasat yenken budur. Endi mava vaqtali foydan fil vacibi alayha idha nakalatun. Ayol kishi qasam ichmay turvascho bayatın idha nakalat zawj degan. Endi ayol kishi o'tdi. Faqala Shafi'i va Malik va Ahmad va al-Jumhur. Ja Ahmad bilan Jumhur nisbat berilishi kitobning ostiga qarab qo'ysak. الشافعي والمالك والأحمد هم جمهور. Yok, ve Ahmed ve Cumhur demiş ya da o toğra ve Cumhur diyen toğra. Lakin ya da bu muallifin şu sözün işletiş hata. Şafii ve Malik ve Ahmed fi rivayet buluşu mümkün ve Cumhur diyen gap mı urunsiz. Ahmed Malik bilen Şafii'den bu Cumhur olarak olmaydı. Mezhebki nispet verişi hatamış yani. İnneha tuhaddu. Malik bilen Şafii qanday degan bo'lsa, qanday degan bo'lsa shunday deydi. Qachon ismay turasa, had ijro qilindi deb. Va hadduha ar-rajm. An bu ayol yirva ayol bo'lgan ekan, muhsana bo'lgan ekan. Nimada Cumhur degan gapda Hanafiydan boshqa Savriya, Avzai, Sufyan mümkün. Hanafiydan boshqa masala. Mümkün, lekin bu yerda Hanafiylar emas. İmam Ahmad bor. Ahmad barda edi. Ya. Ahmad'daki nisbat veriş hata. Şafii'ler emas. İmam Abu Hanifa'lar bilan ma'lum. Erninkida Cumhur bilan birlikda. Hozir ma'lumotda İmam Abu Hanifa'lar bilan. Maktabda İmam Ahmadni maqata qizishi hata. Demak, Ahmad maqatani yo'qsa yo'q. Şu Ahmad o'qigandan keyin Cumhur deyish taxmi hata. Lekin ya ikki mujtahid, ayet ikki mujtahid.
elbette onun hakkında tut mezhebinden başka müşterilerin neticesi var. Zaten cumhur deyiş hazır. Hiç bulmuş işler tanışıp kalındı. Yani bunun cezası ne? Hadduhar racm. Çünkü muhsana imkanı dakala biha. Elbette bilib olgan bolsa, şuna muhsana hesablanıp çamık saklanırken. Ve vücudet ya şurutul ihsan. İhsanın şartları tepilsa dedi. Yani ihsanın şartları ne o? Başka babında beyan kılıp ötken bulsun mümkün. İhsanın şartı belki el-hurriye, el-iffa, el-islam. Bir neçe manada zuqu ihsanı. Ve in lem yekun dakala biha fel-celdu. Tekrar bilib olmagan bolsa, o çağda bikr olgan eken darurimiz. Kamçılayımız değil. Ve kâle Ebu Hanifete ve Ahmed, İmam Ahmed Ebu Hanife ulan billah, İzâ nekedet vecebe aleyhel habsu hatta tula'in. Ayol qasam ichmay tursa, taki lanatlaşkanga kadar, ayol lanat qilgan kadar turmush solab qo'ymaydi. Hozir erning nimasi degan, Hanifi mazhabning qarishiga, ayol masalasida Imom Ahmad o'tib oldi. Imom Abu Hanifa'ning qarishining kuchliligini his qilib, Saçsızda mevkifini özgürtlerdi. Ve hüccetuhu kavluhu sallallahu aleyhi ve sellem la yahillu demu imrin muslim illa bi ihda thalath. Zinen ba'da ihsan, ev kufrun ba'da iman, ev katlu nefsin bi gayri nefs. Seyyedis. Ve aydan, عندما معقول bolsa mümkün, fe inne sefket demi bin nukul hukmun terudduhul usul. Ma yaman gel. Mesela kasem ismay turvasa, qanda bir ahvalda, bir davalda kasem ismay turilish arqılıq biz qasam ichmay tursa, bizning qanday tugab, ya'ni jinoz zaman bo'lgan o'lim jazosiga o islom qoidasida hech qanday yo'q. Usul qoida, islom shariatining ruhi rad qilgan. Hech qanday bir misol kelolmaysan dedi. Ma'lum bir voqea qasam ichmay turibdi, bizning o'lim jazosi bir shu sababdan dedi. ما غلط جدا فإنه إذا كان كثير من الفقهاء لا يجبون غرم المال بالنكول لكان بالحري ألا يجب بذلك سفك الدماء ما هو كاس أولوي سما كاس أولوي كبنشة فقهاء قسم قمي ترواسا تقتلمو كميدو قرصرك Bizga mesela manşpul to'laysa, manşpul topshiriq degan gap kelmaydi deydi. Bunda bo'ladigan albatta qasam qilmay turgan ahvolda qon to'kash kelmaydi. Bil harir degan bil jadir. Unda bo'lash loyiq, haqli, shu yarishidi degan. Harir degan so'zni yodlab oling. Harir. Ahra deb qo'yingizga ajdar. Harir degan jadirun, loyiq, haqli. وبالجملة فقاعدة الدماء مبناها في الشرع على أنها لا تراق إلا بالبينة العادلة أو بالاعتراف. Umuman qilib aytsak, qon to'kash, ya'ni o'lim jazosi berish masalasi shariatda nima ustiga qurilgan desa, bu ya aniq isbot bilan o'lim jazosi beramiz, qon to'kadiganishba yoki e'tirof bo'lsa. Hemen buni o'tagan, bunday qilgan desa, anmon qon to'kadi. Unda qasam ismay tugilib turilishi bilan bizni o'tiradigan shu. Islom shariatining nomasi shu. ومن الواجب ألا تخصص هذه القاعدة بالاسم المشترك Bundan ekan, bu İslamning bunda cho'ng qoidasini biz bir mushtarak bir ism ma'noda maqsad qilinganmidi yo ma'mudi deb uqolmay qolgan bir ahvol bilan qoidani bekor qilib o'tib yoki uni taxsis qilib o'tibdan. Mushtarak kelgancha nima qoida ishlamaydi deb taxsis qilolmaydi deb. فأبو حنيفة في هذه المسألة أولى بالصواب إن شاء الله. معنى العبارات ترجيح. أبو حنيفة بكشف معنى غير. وقد اعترف أبو المعالي في كتابه البرهان بقوة أبي حنيفة في هذه المسألة وهو شافعي. أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني إمام الحرمين برهان في أصول فقه كتاب ده الشافعي ترك أبو حنيفة دوليسن كشتن اعتراف قيغان ومشي أبو حنيفة قرشين طلقان. إمام أحمد ما مثل من كده جمهورلان توغان أيان كده قصده سبب قويم ديان مايغا أبو حنيفة كده ألف ما هو تولده. لأن أبو حنيفة كده بكشلو. أردن كده مو أيان كده مو أصلا لأن الله سبب قويم ديسقول. هم آيات دل تشكينك. söz şahidin konusu bu adı mümkün bulmaya buluşuyor. Resulullah'ın adı söz şahit bağlı bulmak fakat şu. Elbette onun vaktida muğerbini şahidi söz şahidinin kıddısı yeni vakit bulmadı. Bunda asas mümkün emez. Bunun maksat söz şahidinin kıddısı. Bunda ceza yok dengemez. Anda söz şahit ekildiğin aşında yerden behramın aşısı kıyambatı ceza. Peki onda işte kılardan söz şahit bundan kırıp kalıyor yer kılmaydı. Şu Resulullah'ın zamanının teşahidden tutuklanıp iş yok. Medine'den 10 yıl İslam doğru tutuklanmış. Şunu nasıl şunda icra kılmak bakma.
Jadu tarak turup ulap töt adamın ayağı tivişini kovaşı ola atmışını gösterip oturalım mesela. Şunama uçakda zina kılı diyemeydi. Nima uchun? Hozir bizning o'lcham bo'yicha bu shahid qanday shahid turish kerak? Xuddi qalam ma shu duvat kichigandek bunda ko'zim deyish kerak. Mumkinmi u? Mumkin emas. Birga yotgan chog'da ustiga chiqib qolsa bunda duvala bo'lamaydi uni. Demak, bunda asli bunda ish bo'lmaydi degan narsa. Qattiq tushunib o'tgan. Bu Imom Abdulmalik ibn Abdullah, Imom al-Haramayn, Imom G'azalining ustozi. Makka Madinada uzun turib, istiqomat qilib, sabizib, qiyqachda Imom al-Haramayn deb nom olgan. Asli shu O'rta Osiyo tarafida deyarli Nishapurlik. Shazim kelib, Haramaynda uzun muddat turib, kitobni yozib, qiyqachda Imom al-Haramayn deb nom olgan. İmam G'azalining ustozi. Suliyun mutakallim faqih. İmam G'azalining Bahrun Mughraq degan. Al-Kiya Rasida İmam G'azali shogird ekan. Al-Kiya Narun Muhraq va Al-Ghazali Bahrun Mughraq. Shogirdlik bergan bahasi. Hamdiyatlar İmam G'azali ismi Bahrun Mughraq. واتفقوا على أنه إذا أكذب نفسه حدة وألحق به الولد إن كان نفى ولدا ما نتفق كان بلام من أمسته ده كن يقمن يلغن يبقيغان تام دكتور مثلا يزدون شغلن وشادا ينا حد إجراء قندو دكتور yak zina qilding deb pulab g'at yaqman yolg'on gap qilgandan chaqsaqan deb turasizmi had jazosi keladi debdi. Qazon olib bir qildi. Bag'andikin qazon oldida hamma yolg'on gap qilgandan bayatin deb turasa, o'sha lealishkanmay had keldi demoqchi. واختلفوا له أن يراجعها بعد اتفاق جمهورهم على أن الفرقة تجب باللعان. هم جمهور العلماء لعان لاشخانdan keyin ikkisini ayiritish kerak dedi. Ayiritish vojib. Bunda deb qo'ygandan keyin ixtilof tushib qoldi. La'allashgan keyin qozi ayirlatma. Ayirlatgan bu yana ikkisi o'chsaq deb tasa, yana o'chtalamdo degan masala. Çünkü oyatda abadan dedigo la'an yo'q, ama maqsad bor. Ama ular aşınıldın eller bazıları. Muşu aşının bir tweette dese, anın ebeden diyen sözüne manumu işlekir. Kaytamdı, kat öğütlenmeydi. Ya özde ayarlılan tutuslama ama kaydı buluş elde bulan emri kaytırı olalımdı. Ya ki ya özü kaytırı olamaydı. Hakim yana bir hüküm iştirip aşkın yarışsan buldu, ruhsat kıldık dese anda yarışalımdı. Ala ma naqulu ba'd. Biz bunu bayan qilamiz. فقال مالك والشافعي والثوري وداود وأحمد وجمهور فقهاء الأمصار إنهما لا يجتمعان أبدا وإن أكذب نفسه. وبن يلغن دقوان bunlar desimo qanday qilsa yani qaz bo'ldimi yoki lealish bo'ldimi shundan keyin leandinkin furqa hosil bo'ldi undan keyin qat'iy bir o'y tutolmaydi jumhur kim bu ya mavamda xas bir hukmdek ishtiroq emas mushu lealga xas bir hukmdek yoki jazoning bir qismidek qaytalaydi mavamda lealga xas bir hukm. وقال أبو حنيفة وجماعة إذا أكذب نفسه جلد الحد وكان خاطبا من الخطاب. يعني ليش بماي تروب من يلغن قد قوغان تام دسا حد جزاتنا إزراق لمس ونون يمكن يانا إغزاس بلا أردود يعني يندن söz satıp yandın toyukluğası buldu. Khatiba minel huttab degenen şu adet fiyata denge okşaş. Ayalını elçilat alaladığın adamlarga okşaş dedi. Muhsinlik qaz bunun haddi o'landidan hisoblanadi. Haddul qaz qilishmi? Haddul qaz 80 jalda. Ara hozir zina qilmadi, qaz qildi. وقد قال قوم ترد إليه امرأته. بعضلتها yolg'on gap qilgandan deb yenavasa, ayolni qaytirib turmazibdi. Said ibn Jubayr degandek tabiinning qarishi ekan. Va hujjatul fariqul awwali qawl Rasululloh sallallohu alayhi vasallam la sabila laka alayha. Bundan keyin unga bilolashga san yo'l yo'q dedi. Va lam yastasni fa atlaqat tahrim. Ya'da istisno qilib qo'ymadi shunama. Faqat lam in akdabda nafsagin va san bu degan gap yo'q. Şolan haram bo'lib ketdi, qayta san yo'l yo'q dedi. Va hujjatul fariq thani annahu idza akdaba nafsuhu faqad batala hukmul li'an. Yolg'on aytgandan da turasa yo'da hozir lealish kelmaydi dedi. Lealishni shunday idroq qo'g'ich yeni olganda. Fakama yulhaqu bihil waladu kadhalika turaddu al mar'atu alayhi. Xuddash balolab qolgan bo'lsa, balodun kanib qad qilgan bo'lsa, keyin yeni olgandan keyin balonga nisbat berilgandek ayolni qaytirib berildi debdi.
وذلك أن السبب الموجب للتحريم إنما هو الجهل بتعيين صدق أحدهما مع القطع بأن أحدهما كاذب فإذا انكشف ارتفع التحريم. Çünkü bir yerde haram bulat kette, işkelen billi bulanmaydı bunun için, eplişenmeydi, öğü tutanmaydı diyen sözün keltirip çıkaran sebep neydi? Kimnin rastsil, kimnin yalgancı ikenligini ukanmaya kaldık biz. Gangirap kaldık. Lekin keskin bir kes diyalgan birinin var bir yerde. Çoğum ikisinin birisi yalgancı. Ya bu yalgancı da kesmeyte alamıyoruz. Lekin kayısı şunu bitişte gangirap kaldık. Feyden keşefe bu iliqinip kesse, yani hazır yalgancı kimken? Erken. Ben yalgan ettirdim dedi. Etraf kıldı. Yalgancı aşkarlansa ya da haramlık deyin gep yok. Yani şu halal bulavurdu yeri geldi demek. Ölçüsü buldu demek. El-faslul hamisu fil ahkamil lazimati li tamamil li'an. La'nat işini tuluq qilish uchun lazım bo'lgan ba'zi ahkamlar. Aqli kep qoldigan ba'zi ahkamlar. Famma mujibatul li'an, yani la'natlanish keltirib chiqadigan narsalar. Nimalarni keldi? Natijasidan bo'ldi demak. Agar mujibat bo'lsa, li'anlanish vacib qiladigan narsa bo'ldi. La'nanishni keltirib chiqadigan narsa, masalan al-qazf, qazf zawja degan. فإن العلماء اختلفوا من ذلك في مسائل منها هل تجب الفرقة أم لا نقلش بولاب بولده ikisi ayrı ötüş gerek mi? Ve in vecibat famata tecib kaçan ayrı ötümüzden iştigap boğanda işin boktandı kim mu ya arlıklan ada cüze olap ketke hesaptı mı? Ve hel tecibu binefsil yani em bi hükmü hakim la naqlish bozulan hakim taqaya çıkında hüküm sadır kılması mı? Hüküm çıkarması mı? Özgün ayrılıklarga hesaptı ya ki hakim bir aygıda resmi bir narsa cekalisa ondan ayrılgan bo'lamdi. Çünkü arlıkta aşırı bulap boğuca arlıkta bir söylep gittiğin ya biz bir narsa olduğun biz kaçıp gittiğin bulduğun yani şunu demek. Ve idâ vaqa'at yani el-furqa fehel ya talaqun ev feshun talak hesaplandı ya ki talak hesaplanma buna burun nikahını amelden kaldırıtış bika kılıtış hesaplandı. Fedâhel cumhur ila ennel furqata taqa'u bil-li'ani. Yani birinci mesele kelsek, ikisinden ayrılıp gitişe la'natlaşılan buludu. Hazır bu, bir hükmü hakim diyen meselenin başladı. Lima iştahara min zâlike fi ahadîthil li'ani, la'natlaş hadislerde müşna meşhur kâge rivayet var. Min enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem farraka beynehuma. Resulullah işkellerine ayrı etkendir. Hazır bu ayrı etken ingep, taqa'u bil-li'an diyen nemegim o, sağır zitkep koludu. Tecibül fırqa deyince delil bularıydı bu. Yani ayrı bir sıfat buludu. Resulullah'ın da ayrı etken deyince. Lakin bir hükmü hakim deyince delil buldu. Üzdikidin, la'nışılallam ayrılıp kilip çıkmaydı deyince. Hadir ay birinci mesele böyle. Birinci meselemiz de minha hel tecibül fırqatu amla. La'anlaştı. La'anlaşken dikin ayrılıp geçiş gerek mi? Gerek emez mi olsa ayrılıp geçiş gerek. Bunun delili Resulullah'ın farraka beynama diyen hadisi. وقال ابن شهاب فيما رواه مالك عنه فكانت تلك السنة المتلاعنين aşında kanuniyet bisiklettedir. ولقوله صلى الله عليه وسلم لا سبيل لك عليها يعني ayrılık gitsen وقال عثمان البتي وطائفة من أهل البصرة لا يعقب اللعان فرقة لعلش kendin kiyen ayrılık gitişe temmeydi öyle. Xuddi la'lish bulaq yana ish şomada ötse gördü depti bunu. Yani er talaqlasa o başka كيش أيضا شوفت واحتجوا بأن ذلك حكم لم تتضمنه آية اللعان آية اللعان دون دا جبيو ولا هو صريح في الأحاديث الإسلام دون دا نقبر جبيو لأن في الحديث المشهور أنه طلقها بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر ذلك عليه فطلقها ثلاثا ذكروا رسول الله أيضا بدأنا اشتلق كلمة كذلك رسول الله يقول مثلا اشتلق لن أيضا كتوا دمشق وأيضا فإن اللعان إنما شرع لدرء حد القذف يعني عقلي دليله لعان ديجان حد القذفنا فسقل الشن يلقى فلم يوجب تحريما تشبيها بالبينة وفاكت أخشى فاكت قياس ليسق وشذا نبرناسن حرام لقنا كالتميد أيال ونغا حرام بلب كتميد ودب bu muaciz delillan. Bu Osmanlı Batti ve taifatu min al-Basra'nın sar şaz qarash kelmi. Hadisdan aniq ularga xilaf. وحجة الجمهور أنه قد وقع بينهما من التقاطع والتباغض والتهاتر وإبطال حدود الله ما أوجب أن لا يجتمع بعدها أبدا. لأن في الحديث المشهور أنه طلق حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. Resulullah'ın aldı durup her talaklı üstü şu talaklı alıp getirdi. Resulullah öğretmeyen dedi. Lakin bu durumda demez. Bu üç talak kıyısın kılmışın bari bitti.
Resulullah talak desem anda ayrılsa dengeli kılıyor. Bu özgürem de bu lanala ayrılmayman god digendek uylap kılıp iştirak da var ama kaza yolun takıtay kat ütütmayganın kılatay da bu özgürün talak kıldı. Özgürün talak kılışı bu bari bir. Çünkü o talak kılışı ilgili yanlış boğandıkla özgürün otomatik ayrılıp boğan. Ayrılıp iştirak diyene yak bir ayağını iştirak diyende yel oldu. Yani köpçülük alimlerinin delili bu işkelen oturda kattık nefret, adavet, bir-biriga qarta o'chmanlik paydo bo'lishini ama taqoto deganda bir-bilan qat'iyanda aloqa qilmaydigan uzilib ketish, bir-biriga o'chirib ketish sababi degan va tahatur degan tillishish degan muhatirat deganlar va ibtal hududillah va Allohning hududini bekor qilib o'tish. Masalan, jal deganda shun bo'ldi-da. Shuni bekor qilyapti. Haddul qasmi bekor qilib ketdi. Kelam o'tdiki, mushbuga ishlar sababidir. Ma awjaba alla yastami'a ba'daha abada. Mushula bo'g'ashqa bir ikkinchi jam bo'lmaydiganga ayrılib ketishi lozim bo'lib qoldi. Chunki arxutulluq mush rishtidan maqsad nimada? Muhim maqsadlarning birisi, maqasid zavojning birisi, sakan va mawadda. Va ja'ala baynakum mawaddata va rahma litaskunu ilayha. Na'am biraz nerede sakan oldu bunun da? Nerede mawadda ve rahma oldu? O sanat oturasdan deb tursa. Bunda ki muqaddi bir yakamay doğruptu. وذلك أن الزوجية مبناها على المودة والرحمة وهؤلاء قد عدموا ذلك كل العدم. عند مودة رحمة كل الناس يقول ده. ولا أقل من أن تكون عقوبتهما الفرقة. ayrılıtış da en akıllı ceza bu. Bu irkek etmeden bir küçük bir ceza onun kılmışı kartayı. Ve bil cümleti fel kubhillezi beyneva gayetul kubh. Umma elbette bu işkelen oturdu ki bu iş insan kabih bir iştir. Ve emma meta taqa'ul furqa. Kaçan yolu ayrılık ediyordu. Yanlış tamam boğanın kim o? Yanlış deriyandı mı? Şunda yanlış boğanın kim o? Ya hakim hüküm tüketkenin kim o? فقال مالك والليث وجماعة إنها تقع إذا فرغا جميعا من اللعان. إشكري ترى لعان بوغان ديكلام أوتوماتيك شنالم أيضا الغنبل. وقال الشافعي إذا أكمل الزوج لعانه وقعت الفرقة. إمام الشافعي her şunda söz kasam kılıp 5.sine de boogan diklam tak ajrab kıldı. Xuddi talaq o'xshash. Anti talaq desa adnan sözülallan talaq olib ketganda. وقال أبو حنيفة لا تقع إلا بحكم حاكم. أبو حنيفة حاكم لا سبيل لك عليها. أنت فقط بقول شما يساعدسا أيضا حكم كيسا أنت شنو لان أيضا كتلو بمستخر المغاشطات. وبه قال الثوري وأحمد وحجة مالك على الشافعي. عند آلنا بربرقة قرطة رديا برشقتا. İmam Malik işkilisini gep tügen dedi. İmam Şafii erden gep tügenlam degeni ki İmam Malik hem Şafii dedi. Hadis İbn Ömer radıyallahu anh قال فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المتلاعنين وقال حسابكما على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها وما روي أنه لم يفرق بينهما إلا بعد تمام اللعان. Demek müşahidesi bu. İşkilisini gep tügep boğanda işkilisini bir çok yalgança. Müşahidem misin? Kaçan boğan? İşkilisini gep tügendi boğan. Başka hadis oldu mu? İşkilisini gep tügendi ki ayrılattı diyen rivayet hikayen. دليل القطة وحجة الشافعية أن لعانها إنما تدرأ به الحد عن نفسها فقط. İmam Şafii bu ayal لعانleşiş aşkıt qatın şahadet bir qatın gadaballahu aleyhi deyiş bununla özüne cezadan saklap qalalaydı. Fakat peki o ayrılışlar bunu ayrılıp olgan erden sözülenir. وَلِعَانُ الرَّجُلِ وَالْمُؤَثِّرُ فِي نَفِي النَّسَبِ. Nesebini nefi kılışta erinin gibi şu tesir kılalaydı. Onun balamamaz diyendek yapılan şu tesir kıldı. فَوَجَبَ إِنْ كَانَ لِلْلِعَانِ تَأْثِيرٌ فِي الْفُرْقَةِ أَنْ يَكُونَ لِعَانُ الرَّجُلِ تَشْبِيهًا بِالطَّلَاقِ. أَنْ يَكُونَ بِلِعَانِ الرَّجُلِ للعان تقريبا إن كان للعان تأثير اللعان تأثير في الفرقة أن يكون لعان الرجل. وتورا كان أصل بلعان الرجل بوشكرك. بلعان فوجب إن كان للعان تأثير في الفرقة لأن إيش أشوف فرقة تأثير كوستو دبقة ساق أن يكون لعان الرجل تشبيها بالطلاق. أرنا لعان طلاق أخشش لام أشو يوم ينقلص ضغم بوشكرك. وحجتهما جميعا على أبي حنيفة. وإيش كسبجولا أبو حنيفة كمان ده تيجي خلدي. أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهما بوقوع الفرقة عند وقوع اللعان بينهما. هذا إمام شافعي ما أردنا جبت سجين كلام فرق بلا بول ده. إمام مالك إشكين جبت سجين فرق بلا بول ده. إشكين ساد أبو حنيفة كين. وكين كيس بول ده يعني كم إشكين وكين كون بلا بوغان ديش تفكر. ده إمام أبو حنيفة ده.
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem xabar bergan. İkkilen oturup yanlış boğan çağda ayrıldığı da xabaradımı. Fadalla dergi ala ennel li'ana huve sebebul fırqa. Bunun demek çoğunu lanetli şeyler fırqa boğan. O hükmül hakimin karşı anlaştır. Sen hazır hükmül hakim bilen ayrıldıysa Resulullah'ın kıya vakalıklarında şu lanetli şeylerle ayrılıp boğan değil. Lekin bu anda bir nima? Acra. Çünkü Resulullah la tenilek aleyha hüküm kıldı o çağda desek. وأما أبو حنيفة فيرى أن الفراق إنما نفذ بينما بحكمه منه وأمره صلى الله عليه وسلم حين قال لا سبيل لك عليها فرأى أن حكمه شرط في وقوع الفرقة كما أن حكمه شرط في صحة اللعان لأنه تغر بلوشنا شاكم بلوش كرك بوغن دكلام شاكم ننك حكمه شرط نغاكم حكم قمسان دا أزدن آلك درشو ما بقى حديثنا لفظنا بنا دليل كشلو قال فسبب الخلاف بين من رأى أنه تقع به فرقة وبين من لم يرى ذلك أن تفريق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما ليس هو بينا في الحديث المشهور لهذا نمشون تلاشتات شول ده أش حديث لا سبيل لك عليها ديان مشهور حديث ده وندا إنقامdır Resulullah sözüyle hüküm kılıp ayrılatken diyenge tadı inik görenmeydi de. لأنه بادر بنفسه çünkü hadisin meşhur diye nedir? Şu Malik rivayeti, Sahih'in rivayeti, Üveymir el-Aclani'nin rivayeti de فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ sallallahu aleyhi ve sellem dedi o. Resulullah hüküm kılma ya gep kılıştın burun ya talak kılınsı değiştin burun özlükünün 3 talak kılıp etken. Yani badara benafsi özü aldırıp lan talak kılıp etken. فَطَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يُخْبِرَهُ بِوُجُوبِ الْفُرْقَةِ ayrılmasan bombaydı, ayrılsın vacip dep Resulullah haber berip boğuça bu talaqlı ötüp oldu. Aldıraplan. Vel aslu en la fırqata illa bi talaq. Aslida talaq olmasa ayrılış olması gerekti. Bu adır qaysı qarashni kuchlantirgan bo'lgan uchun Abu Hanifa'nın kuchlantirdi. Hukmul hakim bilan albatta ayrılış vücut chiqdi. Lekin ashkelan talaq olmasimi, hukmul hakim olmasimi ayrılib bo'ldi deyapti. Hozir Abu Hanifa'nın kuchlantirdi. Hükmül hakimden ayrıldı. Tamam. Ma Şafii'yle İmam Malik'in de hükmül hakim olması mı? Talak olması mı? Yani Allah ayrılıp tutuyor diyende. Ve ennehu leyse fi şer'i tahrimun yeteabbed. Şeriatta ebedi haram bulup tutuyor deydiğen bunda bir kanun yok. Yani ittifak kelgan bir kaide yok bence. Muttafaqun alayhi yani biz bunda qiyas qilib baqirgan boshqa bir qoida yo'q, boshqa bir masalada mushunda bo'lib qolsa tahrim muabbad bo'lib ketadigan boshqa bir maqis alayhidan birisi yo'q demak. Yani olsa o bilekler. Yoki erkakga bo'lsa yana undan boshqa yo'q. Boshqa bir ahvolda mesela ayoli menga harom bo'lib ketgan bir ish bormi? Balki hamda ayolning bilan zina qilsa ayol harom bo'lib ketishi mumkin. Lekin bu muttafaqan emas, chunki u zinani e'tirof qilmaydigan va bunda hech qanday qiyas olmaydi. فمن غلب هذا الأصل على المفهوم لاحتماله نفي وجوب الفرقة لهذا لاحتماله نفي وجوب الفرقة ومن قال بالمفهوم قال بإيجابها يا شباب برسقوا الناس كتكن الشيء شلون يبان نقطة فمن غلب هذا الأصل يا شو فمن غلب هذا الأصل على المفهوم لاحتماله نفي وجوب الفرقة ما بعد فرقتي أمدنا يقنع سما ومن قال بالمفهوم قال بإيجابها شايفين ده جونش قاعدك احتمالك بارد كل شيء احتمال واحد bu hadisning mafhumu nima? Hadisda aldığım mafhumu yani mantık emas mafhumu hakim bunda hüküm qilmasa ayrilish bo'lmaydi degayapti. Yani talaq qilmasa ayrilmaydi degayapti. Şu mush qoidani, mush aslini yani maqis alaydak bir boshqa bir masalada bunda bir qoidani bu muttafaqan alayh emas ekan, lekin shuni tutib turib asas turib bu bo'yicha amal qilmaymiz deb qiyas qilib baqsa, hadisda algan mafhumga qarta ani jalliqlab deb bilsa قال بإيجابها يعني وجوب الفرقة يعني أصل ده çıkanma başta. والأصل أن لا فرقة إلا بطلاق. أشياء أصلنا başta. والأصل أن لا فرقة إلا بطلاق. فمن غلب هذا الأصل يعني أن لا فرقة إلا بطلاق على المفهوم hadisden mafhumu mütte. Talak kımızını ayırması bu da kim? Hadisden aldığım kumnaya koyak ma kaidini attı. Yani aşağıdan talak kımması mı ayrılıp gitti diyen kum. Ne koyak talak kıysa andın ayrılış buldu diyen kaidini asa lihtimalihi nefi vücubul fırkati hemen gallar diyen bazılar muşa asasına kuşluk taraf alimini koyak koy dedi. Hemen gallar adal asligen koddu İmam Şafii'dir. Talak kıysa andın ayrılış buldu dedi.
İmam Şafii şunda anlaşkanın şu talaqning o'rnida shu debdi. Endi buni alal mafhumdan avla bilibdi, kuchliq deb bilibdi. Mafhum nimada? Talaq qilmasimi? La'anlashgandikan ayrilib ketdi degandek. Ihtimalihi nafi vujubul firqa. Chunki mushu la'anlashda firqa vojib bo'lmaydi degan ehtimalim bor dedi. Ihtimalihi nafi vujubul firqa. Yani hadisning mafhumi nimani bildirdi? Ayrilmasimi bo'ladi degandek bir ehtimol bor. Talaq qilmasa ayrilmasimi bo'ladi degandek bir ehtimol bor. Uni qo'yib, yo'q bu talaq qilgandikin ayrildi degandek. Yani talaq bilan endi ayrildi deganni g'olib deb qarasa deydi. Beshara bir jumla tushib qolgan ahvol bor ekan zot. Shuna mafhum degan o'sha talaq qilmasimi? Hadisning mafhumi o talaq qildi hadisda. Tamam, talaqa talakan. Lekin bu yerda bu Rasulullohning buyrug'i bilan qilmagan ekan buni. Talaq qilmagan bo'lsa-mu ayrilib ketish bo'libdi bunda, aylanning o'zi bilan degan bir ehtimollik bor deydi. Talaq bo'lsa undan ayrildi. Unda bo'lmasa unda menga ayrilib ketish yo'q deb qaradi deydi. Hazır qala bi ijabe degan gapning oralig'ida va man qala bil mafhum qala bi ijabe degan ehtimol bor ekan. Man qala bil mafhum degan gap chiqib qolgandek. Faman g'allaba hadal asl. Talaq bo'lmasa unda ayrilish yo'q deb mush qoidani chin tutganlar. Bu hadisning mafhumidan masalan talaq qilmasam ayrılib ketish ba'da ko'ransimi mafhumidan. Talaq qilmasam yanglishning o'zi bilan ayrılib ketish ba'da ko'ransimi? Buni qo'yib turib asl qoidaga islamaydi deganlar firqa vojib emas dedi. Firqa vojib emas dedi. Ya ihtimalihi mafhum adir mafhumni ataq bu mafhumdan menda ehtimollik chiqadi. Nafi vujubul al-firqa. Bu ayrılmasın buldu ekan. Ben keskin unda ayrılsın gap. Bak eni ko'rib ketmaydi bundan. Yengib chiqar ekan. Lekin bu ijoba ya qalbiy ijoba hozir o'sha bir arliqda ketib qoldi. Lam yujib hadinde bir so'z chiqib qoldi men. Bular ya ular emas, firqa vojib bo'lmaydi demas. Osmonning battida kedaman deb. Ha? Hamda qalbiy ijoba deyilgan, qalbiy ijobaning oldiga nima deymiz? Va man qala bil mafhumi. Bizning kitobda unda aslida haqiqiy tahqiqlab qo'yildi. ومن قال بالمفهوم قال بإيجابه. ها أشتغل نسخة. باتن باب تنزل هذا لكن. أشتغل نسخة أشتغل طور نسخة كأنه نسخة من مكان أشتغل نسخة. ما عنده ومن قال بالمفهوم قال. مش دمسك. هذا ميادا من داد الله من داد إشكينا çıkmaydı. Kaman gallaba هذا الأصل بلام إشك خرجنا فمنات كم بلقول. ومن قال بالمفهوم هذا مفهومنا أساق. Bu mafhum ümette ayrıvat mısın bolken? Ayrıvat nasıl ihtimalın bakın bunundan degandek mafhumunu tutsa qala bi ijabiha talaq qildi bu talaqla ayrıldı. Eğer talaq qilmagan bo'lsa belki ayrıvatmay aşkaman o'sha yo'lga ketaman-da boshlar yo'q. La'anlash bo'ldi. Ya unga ya bunga dinazemimiz deb ketam deyish mumkin kerak. Faqat talaq degan so'zni qildi, unda ayrıldı. Şuna talaq degan so'zni qilsa ayrıldı, bo'lmasa ayrilish bo'lmaydi debdi. Qala bi ijabiha. Va amma sabab ixtilof man ishtarata hukm al-hakim aw lam yashtarithu. Masalan Abu Hanifa hukm al-hakim sharti dugo. Shart emas deganlar bormi? To'g'ri. Ayrishda, ha? فتردد هذا الحكم بين أن يغلب عليه شباب الأحكام التي يشترط في صحتها حكم الحاكم أو التي لا يشترط ذلك فيها. يعني بعض أحكام الله حاكم إجراء قدران مش حدود قصاص من الناس وما نوخشان دود سك وشيء دقة سق مش مو حكم الحاكم لم يشترط قدران. Ondan bazı nurlarda kanun zararında nuklasın bulduğan hakim bu musulman Resulullah. Bunu oxşaytı desek hakimnin hükmü şartlamayız diyen de kep çıkılır. وأما المسألة الرابعة وهي إذا قلنا إن الفرقة تقع فهل ذلك فسخ أو طلاق. أرش بلد زادمش لعن بوغان كان دسك يا أرمن جب بلد لملك كته يا إشكسن جب بلد بلد يا حكم الحاكم لم بلش نما ذا لعن بوغان أرش بلد آخرته قچن بوسا bu ayrılış nimeti ibaret an nikahını bika kılıp düşmü ya ki talak mı فإن القائلين بالفرقة اختلفوا في ذلك فقال مالك والشافعي هو فسخ إمام أحمد ما شافعي بالله
Bular fasq debdi. Va qala Abu Hanifa va talaqun ba'inun. Bu uzr kesilib ajrab ketgan bayin talaq debdi. Va hujjatu Malikin ta'bidu tahrim bihi. Fasqda yana nikoh qildi. Talaq olsa, raji bo'lib qolsa, qat'iy uni qaytarib oladi. Yani farq bor dedi. Endi Imom Malikning dalili nima? Fasq deganga ta'bidu tahrim bihi. Bunlar abadiy harom bo'lib ketadi. Bundan kim bu nimaga o'xshaydi? Qiyosindagi fa ashbaha zatal mahram. Masalan, bir adam bir ayolni opdi. Olgandan keyin bir ayol kirib chiqinma emitgan dedi. Sonra bu ayol uning ayol nisbatan mahram tuqqanlik masala kelib chiqdi. Aka songa o'xshash. Shunda voqea qanday bo'ldi? Harom abadiyani firqa qiluvdimiz, so'ng la yatami'ani abadan bo'lib ketdi. Shunga o'xshash deb qiyos. وأما أبو حنيفة فشبهها بالطلاق. أبو حنيفة طلاق قياسا على فرقة العنين إذ كانت عنده بحكم حاكم. مش عنين وقال كده طلاق قلتش أيرتش حاكم حكم لم بلته. ده عنين وقال كده أيرلشقا قياس قلب طلاق أخشته. وأما أبو حنيفة فشبهها بالطلاق. فرقة طلاق o'xshatdi. İmam Şafii shuni o'xshatgan edi. Shabbaha yani hukmul hakim deyiladi o'shada. Talaq o'xshatdi. Qiyadan afriqatidan inninni ayirayotgan joyda hukmul hakim bilan ayrildi-ku. Shunga o'xshash deb qildi. Tushunish bo'ldi. Abu Hanifa hakimlar bilan annin ayrildi degan. Bu annin masalasini shunday deb, shunday deb qildi. والله أعلم بالصواب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.